Tos. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu balik itu dah gitu. Mana ini kan itu? Penayan di dia waduh. Itu aja tuh di situ. Assalamualaikum itu. Tapi kok teka syarat teh? Apa nak dirimu kasarat? Dia acara TikTok atau balikan saya kan dengan kita kan gue. Pasal. Ukur kieu. Ayo taman pona asep. Ada kita mana pona papasian tak. Mana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Maklumnya ada nama Nora itu menanyakan keripik karena ditanya dijawab. Kok aja bikin teman bikin produksi pakai eta. Enya makana Terproduksi teh. oh ngan sieun Mang Sep euy geus kumaha. rek kitu mah. Keun wae Mang Sep. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Jaya Mandiri Putra Pasar Ngidek, Mr. Keripik. Di dalam waktu ini saya berada di Laut Dahban di hari yang kedua, hari yang kedua. Dalam keadaan ini mungkin derajat mencapai 30. Nah, mungkin di 33 derajat Celcius. Di samping saya ada kepala boy. Nah, أنا أخو مرور كبير في masa جدة. nah habib ente Saudi أيوة. la min pen yani jahrani wala gahtani أنت سوق سيارة ايوه شيل نمبر حقي. طيب أخو كبير مدير أنا. masa انت فين ساكن يعني habib أنا ايوه ذهبان لا انت فين بيت يعني ساكن ذهبان هنا قريب أي ذهبان. طب اسمه كريم توكيل جدعان. هو جداني عندهم شارع قريش. 2 4 6 ايوه شارع كورس هلو أنا أخو دي كبير جماعة مدير مرور. ما شاء الله تبارك الله اسم سمير جدعان يقول. جدان بس هو فين سوق يعني دوام أنا شركة هوتا. Saraka Huda شركة هوتا. عندهم Toyota هوتا. ada Huta Heger مو هو Huta Heger يعني في سري مالك مو أي هذا نمبر جود نمبر نزلته. لا خلاص انا سبرنا لك sabar 427 اليوم 044272710. ايوه انت في مشكله سياره ايوه كلم. انا اخو معلوم هذا شارع قريش. عارف شارع هذا كورس مرور. اي مرور انا اخو مدير كلم. ما شاء الله حبيبي اوكي انا سجل اسمه توفيق حلو في اي مشكله كلم شرطه مرور. حلو اي مشكله انت فيه كلم. kita main di sawah gitu sah ها Taufik Jidani sah اي مشكله فيه كلم. شرطه انا معلوم واحد معلوم كله صديق فيه. ما شاء الله أنا اليوم بيجي صدفة هنا أول ذهبان على طول. bersama kami Mr. Taufik Jidani orang Saudi Arabia. Masya Allah tabarakallah kep halak ya Habib. Masya Allah ada ahuk ini gala surta ismu dah Sari Kures ay Jeddah. Ayo. Masya Allah min saakam Habib inta jalis ini أنا ساعة 8 9 كذا. min satisah أيوة. subhanallah ila saakam ba'den والله ما أدري أنا استنى كذا جو بس ما أدري. Masya Allah هذول فين شغل مستشفى؟ Naam, kulo pi mustaspa bisa aja kita. Mustafa Irfan Pak Soleh. Arifa alas ma'ruf hada. Sah? Tiba sahitani Habib, ana jiblak. Tiba sahitani, ana sawilak sate dahin insyaallah. Oi. Oi, ya Ben. Teh. Mentan teh deui ye. Teh. Bersama kami Jaya Mandiri Putra JMP Mr. Keripik Pasar Ngidar berkeadaan di Dahban dan waktu Saudi Arabia menunjukkan waktu jam 7 kurang 8 menit petang ya. Masya Allah di hari yang kedua ini banyak teman kita ya, kasih aja benih airnya buat si Buya ya Mr. Taufik
Udah. Dulurna ngomongna cenah tuh murur. Aya di dahareun? Geus. Aduh, Bib. Keun bahaya tuh. Sini aja anak. Ada ada Mister Taufik. Ada di Hadisku House. Ah. Dana kalat full. Masalah abu di bahar yang dijalis kita sah. Ya. Ini ini ibu YouTuber Om Dahai Sopa 1 yang seri ai. Masya Allah, awalnya dingin ya, bersama kru JMP Jaya Mandiri Putra Pasar Ngider Mister Keripik. Nah ini ibu Om Dahai Sopa. Tah tinggal di si Dede ngageloman eta bae. Tu tisu atuh lap dan tisu. Nah, Ibu Adidis tinggal. Yang punya Baghdadi. Sisi orang juga jadi tiak itu. Tuh pada duduk, ya. Keadaan di sore hari ini di Pantai Dahban, Masya Allah tabarakallah, mengelilingi kareh asak, ngegambar kayak mah. Kita badu mengasep ngaranna teh Taufik Jidani, cenah dulur urang cenah mudir murur cenah di ETP cokot nomorna. Ieu teh. Iya. Jidani. Tadi samang tadi. Iya, dia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha maksud maehanana? Coba ini bisa kira. Jangan. Tuh kurang. Ramai.